Marius, hallo alla hier in deze groep. Wat deed het vandaag? Vandaag waren maandag, januari 12e. Mijn naam is Oomkje. En ik wil vandaag 2 Wäakj 2 reden. So, Bäden, war Dankboakjeit bäden. So, die von jent wat ik uit Engels ken, die waren het al een boek lezen kan, wat het is, aber die von jent wat dan niet Engels ken, dat ik deze video's meer een beetje erklären, met de uitlijn zijn, wat het zijn, dat je dat ook klar verstaan kan, in de Bibelversen en alles mitteilen. So, war Dankboakjeit bäden. Ik denk aan de les wat die vele werkmerken Duits. En mij war precies de vraag als dat we de les, de 10 dingen op een papier opschrijven, aber es geht so und denken, dort ein Papier nehmen oder ein Buch oder immer, wenn du nicht hast, das Buch gekauft. Was steht dann? Wat we dan durchgehen, dat is 50 Day Husband Blessing and Encouragement Challenge op Engels. 50 Deel tijd nemen, aber dit moet weer een 50 werk, so een dag in een werk. Dat alle duipen de Bibel schrijven, studeren, nu lezen en tijd nemen, dat alle over alles beten en zijn wat God zegt in zijn woord, dat alle daar studeren. So, yes, dat is de les doelschrijven en die kan dan jeder früh wählen, ze ze zelfs wel, of ze dat wel. Dat zou de les met Ehemaun mitteilen, die wiesen, oder ze dat wel ontspelen, bakken in de boekstuf, oder een e-shop, oder beziehe Barhalijn, wo immer. Dat jeder eine früh zelfs ze wel. Er eine Bibel allein, ik habe meine les immer in meine Bibel, dat jede dag, wanneer ik meine Bibel lesen, en nu in mijn boek, wanneer ik te lezen ga, dat ik te ontdekken doe, even beden doe, voor al die dingen waar ik dankbaar ben. Voor God, wat hij al verschaffen en wat einer gleich van hem Simon. So nehmt de les en gaat schrijven wat je vele weken je stoel geschreven hebben. En wenigstens 10 dingen, wanneer door samen deel, maar wat immer du is, wat je dankbaar zijn, en gleichen, en leven, eeren van dien Maun, alle doelschrijven. Door samen deel, maar als pas 10 dingen. So nehmt tijd zum Beten over dort en Gott danken für die bewunderen Maun, wat Gott gemerkt hat für die als dien ene Ehemaun, te leven, te eeren, respecten. En op Engels sagt dat woord reverence, op Duits sagt dat Leeftolichkjeit oder Ieaforcht, te geven. Dus Gott ons een gebod als vroeger gegeven, wat we zullen te hem zien Maun. Du over nu denken, over de les. En hij stond, ik geloof, als wat God gemerkt heeft, wo we als mensen kan unconditional love bewijzen. Dat moet love bewijzen, wo we niet wordt vertreffen. Werkelijk je love als een anderen goed behandelen en love bewijzen, wo wir nicht wird verlangen treden ver. Wo wir dort kann spielen, bewiesen sie aus Christus ans Leben det. Wir haben uns keine Lauf verdient für Christus, wenn einer wirklich mal nur denken det, wovon die schwache Sünder wie alle sind. Wir haben uns keine Lauf verdient für Gott, aber er jaftet freiwillig. Er ist du immer für ihm und er läuft ihm. Dat een eigen stond is in wo ik geloof wat God de ons leren en ons it allows us to see both the best and the worst in each other and still choose loved. Dat jaft ons niet steed hem het slechtste en het beste van hem zijn eigen partner te zijn en oba nach immer ware lui wil dat einer wat wählen, den decision machen. Wo sag ich noch mal, war decision, ja, aber sonst ist mein Deutsch war ein bisschen wach. Anyway, dat einer wat wählen, dat einer wat, maar ich, wenn den anderen Menschen nicht wollen Gott gehorsam sein, aber ich sein Gott sein Kind, ich werde weiß.
Wen an jaren dag echt du voor God en te arm zijn ik verantwoordelijk. Niet de andere mensen. Even waar ik van andere mensen niet de rechte doen, ik worden wees. Wen ik zeg, je hier te Christus, ik je hier te Jezus. Ik worden ween leven, goed behandelen, maar ik wil de andere het niet doen. Krijg zo als Jezus ons allemaal waren de leven bewijzen in arm. Ons allemaal nu een armtraing, zal wie andere ook leven bewijzen. Tem die zijn te gewinnen noem haar. En eerst als de beste stad wo einer dort kon, wo die Lie, Englisch als dort, wo namelijk dort training ground, wo die Lie steht ist, wo einer kon lernen und wo Gott ansteht reiten mehr an, zu der Ewigkeit. Gott will Menschen, wo du selbst verstehst, mein abmerken, selbst entscheiden, was sie wollen tun und wem sie wollen tun. Und in eurer Stunde kann einer dort. Gott braucht uns durch, zum Sehen, ne Leib wiederwiesen. Die Bibel sagt, man die Welt läuft ieejne. Das meint so viel, dass ein ungläubiger Mensch läuft ieejne, ungläubende. Aber wir als Christen sollen nicht bis an die ieejne leben, wir sollen da auch leben, was uns nicht einmal ganz gut sein, oder so dann auch, was wir gleichen. Wir dann unser Leib bewiesen und behandeln, wie Gott läuft uns erst. So Action Steps, so für diese Werk, das erste, so dass ich soll sein, dat. So fängt eine Stelle Zeit, nehm eine Stelle Zeit zum Bäden, frau Gott, zum dien Maun sehen und dien Stund sehen, nicht bloß in Titelgedinge, aber in Jäselchen. Gott wird ihnen aufmerken, wo es fehlt, und einen Hunger geben für die Wahrheiten für Gott sein Wort. Dank Gott für das Geschenk, was dien Maun ist, und die guten Dinge in dien Leben, was die gleichen ist. Zweitens wie dort. Und dann drittens, nehm ein von den Dingen auf die Liste, oder mehr als du weißt, und gunne dien Maun, und sei ich leuwe dit, was immer dann ist von die, oder Dankschein für dit, was immer dann ist, was du dann gewählt hast von die Liste, was du weißt, dien Maun, eine extra Zeit nehmen, in den Arm gehen, in den Arm bedanken, oder sein ich leuwe ergleichtet von die. So die Bibelversen für diese Werk ist aus 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich all mein Haben für die Oame zum Äten uitdeel und gebe mein Körper zur Hand zum Verbrennen, aber nicht Leib ha, nützt mir das nicht. Wir können alles hingeben, was wir haben in das Leben, all ans Beste und Gute zu tun. Aber wenn wir nicht Leib haben, ans Horten, helpt uns das alle nicht. Wir können uns, wo immer gering untrekken, wo immer gering wir uns abstellen, das halten nicht, wenn wir nicht Gott sein Leben in sein Horten haben. So gut nur die Schrift, laut Gott sein Wort reinigen in sein Horten, wo das fehlt. Bäden Weisheit, wo du nicht weißt, wo du wirst sagen, mehr doon, oder wo du Eiernis in dein Hort hast. Gib das zu Gott. Er kann das alle reinwaschen, alle Bäder mehr. In den Epheser 4, Vers 33, ich werde die ganze Vers lesen, aber das letzte Part erst wird für die früh erst. Doch auch je, lud einen jeden seine eine früh so leben als sich selbst. Aber die früh, dort sei den Maun Ieaforcht oder Leeftolichkjeit jeft. Die Bibel ist sehr klar, wie es Jistren hören, soll nicht Männer belehren oder lehren. En du wen, ik had dat in het boek plus het laatste part van de vers, Epheser 4 vers 33, wen dit boek is te vroeg is. Ik ben een vrij mens, en ik heb in deel Gottes vers, hij heeft mij op deel ween zeer hard behandeld en beleerd, en ik wil dat bloos te vroeg is leren. Ik weet dat de woorden vielleicht für een man zijn, wat deze video's worden even harken, dat is niet mijn wens. Aber ich hab die Gooden nur die Bibel und lesen und sehen, du ben was Gott zu lernen hat. So dat in der Dictionary nu sein, auf Englisch ist das Wort Charity, auf Deutsch ist das ever gesagt Love.
En wat dat meint, wat dat woord live alles te bedienen heeft. Wieder op Engels of op Duits wat allemaal haben. Dan van reden er beter verstaan kan. En ook Gooden wellen han te dien Ehemaun. Gooden wellen is een poort van live han. Dat is geschreven in de dictionary staat the disposition to do good, dat uitoefenen en te doen, te goodet doen. Een wellen van goodet en vriendelijk, kindness, vriendelijk zijn. Dat is wat live minded en was het poort. Live met een verlangen nu den anderen zijn goods te doen, dat die ook een vrouwen en goodet aandoen. En gooden wellen te einem zijn Ehemaun is zeer nodig wat einer dort heeft en in einem zijn Tressel niet eigen stond. Denk aan al die dingen wat live minded en ook in een dictionary nu zijn wat reverence Ieaforcht Ieaforcht Leeftolichkjeit minded. Op Engels is dat fear mingled with respect and esteem, a veneration. Dat meint furcht, taub met respect en eer. Zoals nicht krank so, aber ein westen Port, dass einer Gott wird Gottesfurcht haben, soll einer auf dem Gooden Weg eine Leeftolichkjeit haben für einen sein Maun. Und in die praktische Dinge zum Nudenken, wat is voor deze werk. Wo kan ik mijn denkj even in Bäden wijsheid en denk me, wo kan ik Ieaforcht gaan te mijn Maun wijzen in deze werk? Wat zijn de wierd en dingen wat ik doen kan om ihr wijzen, dat ik bewijzen kan, gelijk bis met wierd wat ik doe, Ieaforcht in respect en admiration, bewondering kan voor zijn arm. Neem een bruggenwasser van de stad en op buik worden de noodcenten men schrijven en dingen beschrijven wat die was, wat op die hoorn is, wat die was doelschrijven. Neem papier de touw aan het veld. So, wat wie van deze, what stood out to you as you prayed for you? Wat wie meestal vingst du van die Maun te God beden duidt? Wat du besonders uitwijzen duidt? Wo duidt hij zich, how did he respond when you thanked him? Wo duidt hij de responding, vingst du danken duidt? So, dit is best vrouwen die zelfs wat du kost, even nadenken en opschrijven. Wo verhandelt hij zich wings die dankenduits voor dat wat die jinks van die lessen bedankenduits te ver. En wo duiden deze dingen wat die duits die vallen about die eigen en die rol als ne vrij. En dan is er nog een progress review, so met nu denken dat dit ik ga gebed over mijn Maun en voor mijn Maun mijn eigen. So dat is alles voor deze werk, voor het tweede werk. Maar het nächste Mal, wanneer een vrouwen haben, kan wil ik mij vrouwen in een groep vrouwen, wanneer die vrouwen haben, en dan wil ik deze te beantwoorden. En dan laat in de werk wil ik nog een video maken van dat Bananen studeren en wat de Bibelversen zijn en wat die leren doen ons. Van de eigen vrij zijn, van harten als gehoorzaam te God. Dankzij. God te zegen met al.